Mthwakaz omuhle salibonani bantu bakithi ibizo nguComrade Ostalos. Ngichiya leyo message ngilicela ngilincenga abantu bakithi ikakhulu ontanga ngabe uleminyaka engu-18 noma 35 ngiyalinxusa abantu bakithi ukubana siye register ukuvota. Ilizwe selilibi, abantu sithole nzima, silondubo ehlangana la, akula msebenzi, akula manzi, akula magetsi, konke kuyaswelakala esibhedlela akula mithi. Sicela abantu bakithi ukubana ukuze silungise lezo ndubo esihlangana lazo njengabantu kufanele siye register ukuvota. Bamba isithupha sakho uye ku registration center eseduze la kuwe ephuma ku screen njengamanje ngikhuluma. Hamba uyebhalisa ukuvota. Ukubhalisa ukuvota kufunakala isithupha kuphela. Ubusulungela ilanga lokubana kuvotwe eZimbabwe elibuyayo manje. Ungabhalisa ukuvota ulungele ukubana uyevota uvotele inguquko ngenxa yokubana ukuze siphile impilo engcono kufanele siyevota ngoba yiyo yodwa indlela esilayo njengabantu njengesizwe ukubana sitshintsheke indlela esiphila ngayo. Bhalisana ukuvota, dinga okuseduze kwayo ama-ofisi ezekhe ubhalise ukuvota, umelele ilanga lokuvota. Nxa ilanga selifikile hamba uyeregister ukuvota. Ungaregister ukuvota umelele ke ukubana ama-results ephume okuthiwa yikudefenda ke ivoti yethu. Nxa singayenza njalo elizweni lakithi kuzaba lenguquko. Inguquko ngabuya thina sizaphila ngcono. So ngiyalinxusa lonke abantu bakithi Mthwakaz omuhle, bhalisa ukuvota. Yiyo imessage esilayo kini namuhla. Ngiyabonga.